иқдоми ҷадид аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин, нархҳои дастрас бо сифати баланд. Шумо метавонед ба тариқи кредит ҳатто аз давлатҳои ҳамсоя низ бо воситаи пиаркортҳо таҷҳизоти техникиро харидорӣ намоед. Аз манзили зисти худ набаромада, занг зада фармоиш диҳед ва молу маҳсулот ройгон ба манзили шумо рафта мерасад. Суроғаи мо шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Озодӣ 46А, мағозаи молҳои техникии беҳтарин. Тамос 92 703 77 70. Ассалому алейкум ҳамдиёрони арҷуманд. Нашри навбатии барномаи ахбори Вазорати корҳои дохилӣ ба шумо оиди муҳимтарин самтҳои фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ, хусусан ошкорёбии ҷиноят дар ҳафтаи гузашта маълумот медиҳад. Бо шумо ҳастам Рухсор Таваллузода. Сархати хабарҳо чунин аст. худнамоӣ ва мағрурии ронандагони мошинҳои гаронарзиш дар пойтахт. ронандаи кирокаш бо ҷурми дуздӣ боздошт гардид. милитсия нашаҷалобонро боздошт ва наздик ба 10 килограмм воситаи нашадори ҳашишро мусодира намуд. ин ва дигар хабару гузоришот дар нашри навбатии барномаи ахбори Вазорати корҳои дохилӣ. дар натиҷаи доир намудани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯи ҳадафи нопоки нашъаҷалобони касбӣ ки аз сокинони шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои тобеи марказ иборат мебошанд, барбод дода шуд. Кормандони шӯъбаи Вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Мастҷоҳ пас аз боздошти ин гурӯҳи нашъаҷалоб наздик ба 10 килограмм воситаи нашъадори ҳашиш дарёфту мусодира намуданд. Акбар Шарифӣ дар ин хусус гузориш омода кардааст. новобаста аз тадбирҳои андешида ҳастанд афроди ҷиноятпешае ки бо мақсади ба даст овардани даромади пулӣ ба хариду фурӯши воситаи нашадор даст мезананд, ки манфиати он ба ҷомеа хело зараровар аст. ҳафтаи гузашта мақомоти милитсияи ноҳияи Мастҷоҳ бо роҳандозии маҷмӯи коркард ва чорабиниҳои оперативӣ фаъолияти пардапӯшонаи иттифоқи сенафараи нашъаҷалобӣ шаҳрвандон Каримов Шоҳимардон Каримович, соли таваллудаш 1970, Салимов Маҳмадулло Диловарович, соли таваллудаш 1983, истиқоматкунандагони шаҳри Ҳисор ва Камолов Фирдавс Назаралиевич, соли таваллудаш 1989, истиқоматкунандаи ноҳияи Синои шаҳри Душанберо ошкор сохта аз онҳо 9 килою 820 грамм мухаддароти намуди ҳашиш мусодира намуд. аз сарчашмаи паҳнкунанда то нигаҳдорандаю интиқолдиҳандаи воситаи нашадор ҳар кадоми онҳо дар ҷинояти мазкур мавқеъ доранд ки танҳо як чиз, яъне ба даст овардани даромади пулӣ онҳоро муттаҳид кардааст. даст ба ҳамин ҷиноят задем, мехостем пули васеъ кор кунем. воситаи нашадор аз куҷо дастрас намудед? аз шаҳрвандони Афғонистон. ба чӣ мақсад доштед? мақсади фурӯхтан ба шаҳри Хуҷанд. ҳаракатҳои ҷиноятии гумонбарон Каримов, Камолов ва Салимов бо гирифтани ахбороти оперативӣ дар хусуси интиқол додани воситаи нашадор ба минтақаи суғд аз ҷониби кормандони мақомоти милитсияи ноҳияи Мастҷоҳ мавриди корбарӣ қарор гирифта дар шароити идорашавандаи оперативӣ онҳо ғофилгир шуданд. вобаста ба шахсияти гумонбарон гуфтан ҷоиз аст ки ду нафари онҳо дар самти муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадор доғи ҷиноятӣ доранд. Шоҳимардон Каримов 2 маротиба ва Фирдавс Камолов 1 маротиба бо ҷурми нашъаҷалобӣ суд шуданд ва аз оқибати ҳаракати ҷиноятӣ огоҳ буда медонистанд ки бо ошкор шудани кирдори нашъаҷалобӣ онҳоро чӣ интизор аст. ду бор ҳамин корро кардам, ду бор сурок шуда баромадам. ҳамин дафъа карде ки мо ҳамин корро кинем барои як пули муфт кор кардан. ҳамин барои ҳамин кардем ки ҳеҷ оқибат надорад. ман чӣ гуфтанем дар ҳамин кор ки халке ки моро тамошо мекунанд мебинанд ҷавонон умуман ҳамин кор дуруст нест. умуман за ин кор даст назани фоида ҳам надорад. як гумроҳист. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 200 қисми 4 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда гумонбарон дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. ёдрас мешавем ки воситаи нашадор дар баробари таҳдид ба солимии ҷомеа рӯзгори ҳар нафари сару коргирандаашро низ ногувор месозад, зеро маҳрум шудан аз озоди подоши чунин амал аст. кормандони шӯъбаи Вазорати корҳои дохилии 2 дар ноҳияи Сино ҷавонеро ғофилгир намуданд ки ба дуздии ноқилҳои телефон дар ҳудуди шаҳри Душанбе машғул буд.
این نفر شهروند قدیرو الهام سال تولدش 1996 ساکن شهر دوشنبه می باشد که در صدور نمودن چندین لحظه دزدی گمانبر است. اسلوب دزدی ناقل‌های تلفن با استفاده از تاریکی شب از داخل چاه‌های زیرزمینی خاص نام برده است که خوشبختانه آشکار گردید. وقتهای اخیر به طور اسرارانگیز کنده شدن علاقه تلفن‌های خانگی در حدود ناحیه سینا و مراجعت مسئولان جمعیت سهامی کشاده تاجیک تلکام به مقامات میلیسیا از رابطه شدن ناقل‌های تلفن از کردارهای جنایتی افراد درک میداد که هر شب از چاه‌های عمودی ناقل‌های تلفن را تصرف میکرد. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی دو در ناحیه سینا با مقصد آشکار و دستگیر نمودن نفر جنایتکار یک قطار چهاربینه اپراتیوی جستجویی را عملی نمودند. در نتیجه همچون گمانبر شهروند علیموف الهام عبدالقهارویچ سال تولدش 1996 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه اسپیچک دستگیر کرده شد. ضمن سنجش معین گردید که نام برده هر شب توسط افتا-ماشین کرایه‌کش پدرش با بهانه مشغول شدن به فعالیت مسافرکشانی به بیرون برآمده اما دست به عمل‌های جنایتی می‌زده است. دستگیر شده علیموف الهام توسط پرمیت‌های برنده ناقل‌ها را از چاه‌های عمودی به قسم‌ها جدا نموده سپس قسمت پلاستیکی ناقل را تازه نموده هر کیلوگرم متال را در نقطه‌های قابل آهن‌پاره با مبلغ‌های ناچیزه به فروش می‌گذاشته است. از جمله از سنه 15 تا 23 مارس سال جاری در چند مرحله زیاده از 300 متر ناقل‌های گوناگون تمغه پرارزش را با چین را تصرف نموده به جمعیت سهامی کشاده تاجیک تلکام در عموم نزدیک 200,000 سومانی ضرر رسانیده است. وابسته به حالت مذکور نسبت گمانبر شونده علیموف الهام طبق طلبات ماده 244 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده او در حبس پیشکی قرار دارد. نوبسته از آن که همروزه صدها نفر راننده برای قاعده‌ویرانکنی‌های دغل بازداشت گردیده و به جوابگری مأموری کشیده می‌شوند، همانا یافت می‌شوند رانندگانی که به ضمن دغلانه ویران نمودن قاعده حرکتی را اینچنین با وصل کردن هر گونه تجهیزات‌های گوشخراش آرامی شهروندان را خللدار می‌سازند. از جمله در نتیجه رید کارمندان شعبه بازرسی دولتی автомобили در شهر دوشنبه ده‌ها چنین قانونی‌شکنی‌ها آشکار کرده شدند که نسبت چنین رانندگان چراغ‌های قانونی اندیشیده شد. از جمله بعضی از رانندگان جوان اسباب‌های غیر استانداردی صدادهنده و روشنی‌دهنده را به автомашинҳои خود نصب نموده با صدای بلند گوشخراش در کوچه و خیابان‌های پایتخت حرکت نموده آرامی شهروندان را خللدار می‌سازند. باید قید نمود که طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 5 دکبر سال 2013 تحت رقم 580 واردات سیگنال‌های آوازی و نورافشان برای واسطه‌های نقلیات در نامگوی مال‌هایی که واردات آنها با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان عملی می‌گردند داخل می‌شوند. واردات سیگنال‌های آوازی، چراغک‌های نورافشان و صداخاموش‌کنک‌های با صدای بلند برای استفاده با واسطه‌های نقلیات به حدود مملکت منع بوده. چنین تجهیزات غیر استانداردی با هر راه و واسطه به بازارهای داخل مملکت راه یافته در سودای آزاد قرار دارند. رانندگان واسطه‌های автомашинҳои گران‌ارزش به طور وسیع استفاده نموده چنین تجهیزات غیر استانداردی را خریداری نموده از حس هوابلندی و خودنمایی خود در واسطه نقلیات خود نصب میکنند و با بلند نمودن سیگنال‌های آوازی و چراغک‌های شعله‌پاش نور آرامی و فراغت شهروندان و اینچنین هنگام حرکت در راه بینش دیگر واسطه‌های نقلیات سمت مقابل را خللدار نموده در بسیار حالت‌ها باعث سر زدن صدمه‌ها می‌گردند. با مقصد آشکار و پیشگیری نمودن چنین عامل‌های نامطلوب همروزه در اساس نقشه چهاربینی‌های رهبریت ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه از طرف کارمندان شعبه بازرسی دولتی автомобили ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه چهاربینی‌های مقصدناک گذرانده می‌شود. رانندگانی که به چنین قاعده‌ویرانکنی‌ها راه می‌دهند طبق طلبات ماده 316 کدکس ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان به اندازه از 3 تا 5 نشان دهنده جریمه بندی گردیده واسطه نقلیات تا برطرف نمودن کمبودی‌های جای داشته با مصادره نمودن اسباب‌های غیر استانداردی نصب شده در میدانچه‌های مخصوص نگهداری شعبه بازرسی دولتی автомобили ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه بازداشت کرده می‌شوند. در 3 ماه سال 2023 از جانب کارمندان شعبه بازرسی دولتی автомобили ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه زیاده از 148 حالت با چنین اصول استفاده نمودن رانندگان واسطه‌های نقلیات در شهر دوشنبه آشکار گردیده.
нисбати онҳо протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуда барои баррасӣ ба мақомоти дахлдор ирсол гардиданд. ҳангоми гузарондани чорабинии мақсаднок аз ҷониби кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе санаи 3 марти соли ҷорӣ дар хиёбони Рудакӣ ронандагон Шамсуллоев Маҳмадрофеъ Иззатуллоевич бо автомашинаи тамғаи BMW рақами қайди давлатиаш 0003 VR01, Шокиров Маҳмудҷон Раҳматуллоев бо автомашинаи тамғаи BMW рақами қайди давлатиаш 3773 AU01, Ғафуров Ифтихор Шарифович бо автомашинаи тамғаи BMW рақами қайди давлатиаш 0333 WW03 ҳангоми ҳаракат дар хиёбони Рудакӣ бо садои баланди гӯшхароши овозӣ боздошт гардида. нисбаташон тибқи талаботи моддаи 316 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда воситаҳои нақлиёт дар майдончаҳои нигаҳдорӣ дастрас карда шуданд. ҳамзамон зимни баргузории амалиёти мазкур ронандаи автомашинаи тамғаи BMW рақами қайди давлатиаш 0018 OR01 таҳти идораи Сафаров Хушбахт Аскарович боздошт гардид. ҳангоми санҷиш муайян карда шуд ки ронанда бархилофи талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ амал намуда рақами қафои воситаи нақлиётро дигаргун карда дар шакли зайл 001 вор 01 насб намудааст. илова бар ин дар қисми пеши оинаи нақлиёт асбобҳои махсуси равшандиҳанда насб намудааст. вобаста ба ҳолати ҷойдошта нисбати ронанда бо моддаҳои 316 ва 314 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб дода шуд. ҳарчанд ҳозирони роҳ дар вилояти Хатлон ҷиҳати пешгирии ҳодисаҳои нохуши нақлиётӣ бо баргузории амалиётҳои мақсадноку вусъати корҳои тарғиботӣ корбарӣ менамоянд, мутаассифона ҳанӯз ҳам бархе аз шаҳрвандон беэътиноӣ зоҳир менамоянд. ҳамин ҳолат буд ки санаи 16 марти соли равон тахминан соатҳои 16 аз беморхонаи клиникии вилояти Хатлон хабар доданд ки марди тахминан 60-70 сола бо ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ оварда шудааст. дар натиҷаи гузарондани чораҳои фаврии ҷустуҷӯӣ маълум гардид ки Қосимов Бузургхон Раҳматович, истиқоматкунандаи шаҳри Бохтар, ронандаи воситаи нақлиёти тамғааш Мерседес Бенз қайди рақами давлатиаш 5017 TT03 ки ба ширкати Рахш такси 3333 тааллуқ дорад, ҳангоми аз самти терминали мусофиркашонии шаҳри Бохтар ба самти давродаври шаҳлои шаҳри Бохтар ҳаракат намуданаш дар кӯчаи Маданият аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёташ набаромада, пиёдагард Ашуров Асомиддин Пирович, сокини ноҳияи Кушонёнро ки мехост роҳро убур карда гузарад, пахш намуда аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. ҷабрдида ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ мегардад. дар чунин ҳолат ронандагонро лозим аст дар таҳлука нафтида фавран ҷабрдидаро ба беморхона баранд то ҷавобгариашон сабук гардидаву саломатии як ҳамватан ҳарчи зудтар барқарор шавад. санаи 26 март тахминан соатҳои 14 сокини шаҳри Кулоб Расулов Рамазон Маҳмадзоирович ронандаи воситаи нақлиёти тамғааш Opel Astra қайди рақами давлатиаш 6844 VV03 ҳангоми ҳаракат намудан дар ҷамоати деҳоти Зиракӣ, деҳаи Зиракии шаҳри Кулоб аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёташ набаромада, бо қисмати пеши нақлиёташ Шаҳрванд Холов Ҷурахон ки бо дучархааш ҳаракат мекард бармехӯрад ки дар натиҷа Ҷурахон Холов ҷароҳат бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. санаи 26 марти соли равон тахминан соатҳои 15:30 сокини шаҳри Ваҳдат Муродализода Муҳаммадалӣ Муродалӣ ронандаи воситаи нақлиётии боркаш тамғаи Дулан қайди рақами давлатиаш 5009 HP01 ҳангоми ҳаракат дар маҳаллаи 1 майи шаҳри Кулоб аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёташ набаромада ба самти муқобил ҳаракат карда дар натиҷа ба дарахтони канори роҳ бармехӯрад. ҳарчанд бо ҳамроҳонаш ҷароҳат бардошта ба беморхона бурда мешаванд, вале мутаассифона мусофирон Мудинов Наҷибулло Абрординович санаи таваллудаш 1990 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе ва Шарипов Ҳилолиддин Мирзораҳимович санаи таваллудаш соли 1994 истиқоматкунандаи ноҳияи Айнӣ ба ҳалокат мерасанд.
инчунин санаи 25 марти соли равон тахминан соатҳои 18:40 хайруллои сафаралӣ сокини шаҳри Кӯлоб ронандаи воситаи нақлиёти тамғаш Opel Astra қайди рақами давлатиаш 7350 AM01 ҳангоми ҳаракат карданаш аз самти ҷамоати деҳоти Зиракӣ ба самти ҷамоати деҳоти Даҳана назди фурудгоҳи шаҳри Кӯлоб аз удаи идораи воситаи нақлиёташ набаромада ба самти муқобил ҳаракат карда ба девори фурудгоҳ ки дар канори роҳ ҷойгир аст бармехӯрад. дар натиҷа мусофири автомобили мазкур Юсупов Ҳаким Аҳтамович истиқоматкунандаи шаҳри Кӯлоб ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар беморхонаи шаҳри Кӯлоб ба ҳалокат мерасад. ҳамзамон аз ҷониби нозирони роҳ Афғонов Азимҷон сокини шаҳри Леваканд ронандаи воситаи нақлиёти тамғаш Деоласети қайди рақами давлатиаш 1111 LS01 дар ҳудуди шаҳри Леваканд боздошт гардид ки дар ҳолати мастӣ ва хеле ҳам хатарзо воситаи нақлиёташро идора карда ҳаёти худу атрофиёнро ногувор месохт. Афғонов Азимҷон ба муҳлати 5 сол аз ҳуқуқи ронандагӣ маҳрум гардида барояш 15 шабонарӯз ҳабзи маъмурӣ таъин шуд. инҷо расидем ба фарҷоми барнома. бо мақомоти корҳои дохилӣ ҳамкорӣ намуданро фаромӯш насозед, зеро муваффақияти милитсия бо ҳамин гуна ҳамкориҳо алоқаманд аст. то дидори дигар, хайр. иқдоми ҷадид аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин, нархҳои дастрас бо сифати баланд. шумо метавонед ба тариқи кредит ҳатто аз давлатҳои ҳамсоя низ бо воситаи пиаркортҳо таҷҳизоти техникиро харидорӣ намоед. аз манзили зисти худ набаромада занг зада фармоиш диҳед ва молу маҳсулот ройгон ба манзили шумо рафта мерасад. суроғаи мо шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Озодӣ 46А, мағозаи молҳои техникии беҳтарин. тамос 92 703 77 70.